Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa kumurudumba Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijangi joka na heri duniani na akhira ya protege Islamu pia aswaswadasi wa Komori. Mwenyezi Mungu yaripue nizi ajalimbi zijendao yarirehule no wanadamu ikao wapeu yabeheu nono usoni mwa zefami zatu zonse pia. Mwenyezi Mungu arunike imani na subra rado wana nezembi watina upula na sheo watina utoza na adabu watina uhambila nambi au kaya izondi zo mkomori ya kuhanza mkomori yohanza ya hime ya wanani ya ample disembi. Wa alaikum salam Mumaji ample disembi. Wa alaikum salam Ali Manzel. Wa alaikum salam shushu. Mwenyezi Mungu yaniki khatima njema na mwiso mwema ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajalia ukaya siwanro homa duniani. Oui, salut mama Juaida. Mwenyezi Mungu yajalia ukaya msheli wa wanono mjuha wanono ho hanza rabbal alamin. Wa alaikum salam musima wa herinami. Watukufu risheli wa wanono rejuha wanono nanga wo sujet kao bonjour kokwa simama ikao bidiri zambi karna ho be sujet wakati kao inu ye sujet lamba ule ungi très important inu garanzo liso vevi cha wo ikao duyalinda we sujet hele ambele ongu jori sami salam Anjli. Wa alaikum salam Marimadi. Ujori sami ya ukaya rienjeza sujet ikawe sujet yo liamba juzi garjurambe sutia hayo. Wa alaikum salam ma sœur Valahi Mohamed Asmani. Wa alaikum salam Makuchino. Wa alaikum salam Saidi Sara. Ikao garjo rejeza haurejeze sujet la yamba juzi ya he iPhone mjue ye suite ni zemzazi ya dhumania aukaya yode sujet la njeza yabonga bo nzaza hatu ya lindawo sujet ya heriambe ikao karjaiki ya vanu leo rikli ya himzazi aukaya inungio na risk ye sujet ya himzazi wo inemwa ne shababi kao hakao yeshida inae ya mhule iPhone. Watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu narunike musomema na khatima njema ho hanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajele ukaya mjuha wanono ho hanza rabbal alamin. Wa alaikum salam Sitidani. Watukufu ngamwambioni ze sujet kado lenizo usiku wa leo. Bonjour Famaji. Sujet ya mzaza hatu ya zaya wana wara hazawana wane wararu wanawashe emzima emtiti mwanamme. Wa alaikum salam mama hunaifi. Ce qui est pire c'est quoi? Wa alaikum salam Sitidani. Wa alaikum salam Maïra Ohangu. Ce qui est pur yemanyanya mzaza wode muhunge hunu Marseille emzaze uo. Wa alaikum salam mama Nadia ma sœur kabati mria mwambia ya ukaya owanahahe wanaume wabalie mdumwiye owanahahe wanaume wajuhe wadohuza msi owanahahe warendehe mabandi shemzaze uo bando wanahahe wanjia harumaze tabia hizo hamanadene mwanyanya hariye mwanyanya ngudongo mkalia hariye mwanyanya ngudongo mvumbanayi hasi abo hamambie mwanyanya ya uka. Wa alaikum salam Raika ya uka yanga mjuhonesa baba ike huza ya wanawashe wajonji ya shonga kuna uhundamana o wanaha rango usiku ya manao dene mwanyanya bare mwanyanya gudongo mvumbua bando wanahahe wanaume wadungu mdumwi hajihundu hafanyie mwanashe wahi defi ya uka ngujomonesa hajuha izo hapa rumabia nguhale hajuha hambago de msafara ola mwanya mzaze hende tiji Pemba tiji Dar es Salaam je sais pas rango usiku ya rejei owana wajuha watlawa owararu wanawashi
wajuha watawa ola manyanya mzaze hazikali ya hazamjamru ya ukaya izo timambia ukanga njomonesi garjo hujarambia mzaze uyerohombia hai haza wanaume waruvu wanaume wao wajuha wadungushonga oli yahoda wafanye nyigangi owana haho warejei wakiwana wa toa owana haho walawe harmo mdumu ikaudu wa udunga hode hufanya masahili haulatso owana wahemanya subhanallah hujihundu wawe ngozi topawa bahanda hode msafara huja godongo zamba ya ukaya izoti zamba kuwana walaka na wahuramana izoti zamba kuwana walanga jojuha wayeuwe subhanallah haina mrulona akili mgelo wa ya ukaya hulatso wanawe bomzaze hujua wado ufanya masahiri kujafanya masahiri ya urengeza wanu wano kujafanya masahiri ya utungu wanahahu wake tranquili shamade ufanya masahiri ulatse o wana wahemanya nyu subhanallah yode suje ya madu suje ya vili joka hujatena de mzaze wahe iPhone ya hulia ye shababi ye iPhone Yemzazi wa he iPhone mrugurambu ya ukaya oui walaikum samnola chiko mon frère mrugurambu ya ukaya mzazi woi gena ya dhumania shatse tirenge iPhone mimi tulamu jana ye iPhone tsede tirenge jana banda tirenge tipare mzaze ye mzaze hanrenge nai kachandongo zanro banda hakahani longo zanai o usiku na mpara banda tsende sionoze message ye shababi la haneleza ye famia waneleza bando wana hahe wadubo dauni hula ye jatide tirenge iPhone mimi njomba ye mwana mahe mzaze woi hani para banda haune message na ifanya juzi hayelewa kadi mwana mshohahe ye mana ya elewaje haduma bie mwana mshohahe ya zirenti hadwabi mwana mshwahe ya ziziye hadwabi mwana mshwahe kangeli sao banda zinuzi jiruti zirongowa e mwana mahemzaze we hashili harambua ya ukaya oide mwana mshwahangu de uvumbula ni turam hani para rahadisi ambapo tura endale nge iPhone hiyo wibale uje unere mimi nedena usomru no bonsi ribe iPhone hapare mwana mshwahamba ukaya ngwanzwe zinru ya kahulie moto zote pia ye shababi ya mrejezi walaikum salam wana bahati wa haili ngabjo hujarume esuje hiyo. Troisième sujet watukufu mnamwana ikao hatlawa ikao ngabjo mwanesani vanu arugaru jarume sujet nyezi mguna neke hatima njema radisize sujet rumambieni ili zijua uchange wale kuisa msiti hasani ili mnyezi mwa jarume kataufiki haukaka naure ni kataufiki hanywa za hatu shaujo ni kataufiki raili yeye de uju decide yanzani ni kataufiki kwa mzai rabbal alamin watukufu ngani mwanesoni eshababi ikao yatlawa ranguye lendi Mwenyezi Mungu na jaze mzazahe heri walaikum salam Asia Ibrahim haukaya mzaze kajasiuha walaikum salam kala robi ma soeur mzaze yemana hatlawa lendi nyoti pega mjobe mwanaje oui deja ngena 19 ans yemana ngena 19 ans wanguka joju saibo tura wonge mu oui banunga bwana wakoka wa huu watimizi ajiza hao Mwenyezi Mungu hawanika hatima njema na mwisho mwema na respect na malezi wabakoma laoni hao yemana mzazahi ya shanga ya hindi yemana hekadoroha yemana hetsobaki hodahoni endeliko la jodahoni yijarangolo ndika tsumona sheka vale mwana hewe mru wa jendo wemru moma bangweni wemru kao ye uru haina wakati mzaze hajomba ukaya hadungua nzanwahe haroha walaikum salam siti saidali watukufu nga mwenisonesha babi woi ikao nga mjofumbo mjini hao ili weide shababi ikao hazalani hamayoti nga mjokaka mtsumrambu wando sha mjokaza foto mjomrambua hazalani hamayoti banda hazalani hamayoti oui les azila mon frère hajahunu à l'âge de 11 ans daina mzazaha abasange na 19 ans rangu yelendi wa alaikum salam mshami Yusuf rangu yelendi katsu uoneha wenju kwa jombo ka botura shawoti woti moto mtiti gena 19 ans oui gena 19 ans saye mtiti haukaya mwana kajahea na age soma mzaze haini wakati mwana hajuka na 30 35 40 même 50 ans yeka mzaza ngena muo yotona kama we na bebe matura mu mimi ngunono hama banu ngamina 3 ans nzazangu mwenye munzai
ikawo ngarjo nesani foto la saya ibidimu mrambue mbavi ngarjo vumbo mjiwa hahe domoni yambwani domona mbwani imwana nyasi woi hapu harmo mji wa domona mbwani domoni yambwani ikawo hatlawa rangyelendi katsuonea katsujulanya mbaba ni kaudo yaliyo na ye kadoroha ye kado dambaba sha yaziahe do dahoni yende likoli ya rejo dahoni nzazahe katsi tranquille na wei katsuyenshi unu Marseille na mpartage le plus vite possible hauka wenjwa jwamba uka ya wongu jua izo ya rendao mzaze wa alaikum salamu siti mzaze yo ujua he comportement ya hemanahe ya loniyo mzaze weye mana ya juha ya hafiliha dabu ya jua ke mwanahe ye kadoroha dabu ya jua ke mwanahe ye kadoenda mbabahanu gena maha kume na shenda sha yeye ye mwana mdahoni yode mana mzaze rangolo ndiya juha kabula ye mwanahe katina wanzani kado de wangaria ye mwanahe kado jua yoro yengu yenshidahu umalani kawo du yako yenshi hawaliyo ngwa umalani kwamba Carcassonne ngwa umalani kwamba Carcassonne yodo malani kawo mji emwanawe yako yenshi de na mzazaha Carcassonne ikawo yo para Turki Salim emwanawe yo para Turki Salim ikawo hapuwa mji wa domambwani rangwelo ndi katsuone nzazahe katsi tranquille ukaya ye mwenyuza ya mwana kajaparuka tranquille c'est normal ye mwenyuza ya mwana kajaparuka tranquille wa alaikum salam Arfata wa alaikum salam mama chérie Adija Bakar yode mana jomwa biani watukufu na mpartage nimlo Carcassonne na nimlo harmwezo na Carcassonne na nimlo Paris na nimlo Marseille yo ujonesha babi wei na rikontakte ili mzazahe ya joke mwana gena muwa gaja tsoulowa haukaya elwendi ya juzi shababi hamado yutsuwoneha shasoga mzazahe ya hafiliha dabukawe itsimwana ukouroha dabukawe yekadungubeya dabukawe yekadodunga wandu yendambio sha hafiliha shababi yotsoko dahoni yendelikoli erejo dahoni c'est normal mzazahe zimshangazi walaikum salam rimanzao sha yeka yemana wei mrikao ya kaudoro yondai hui kao yanzao yofanya izo yanzao hakaulala hawanzani hakautulane mabareni nzazahe hajomba ukaya indi haziahe yo uroha halemewa hareji sha ikaja paroro yekadoro dahon yode mana nzazahe ya juha ya shemeza kabula haukaya mrutso uroha usiku zima watsumona c'est normal ujiho ushemezi ye polisi wambilwa nzazende ha contacte polisi iho Carcassonne shanga mjokaya s'il s'agit mwanamudu ye polisi kaido hafilia ye polisi ye kaido hafilia e kaipasa mwanamudu wo neglige oko ezekasudo wa kaza moroni hao wabengwa juwa watsa ngera be mrulo na 19 ans yabwe polisi rajomba wongene age ya wonge mrumdu hazi uona jitarumu wongu jitarumu uona jitsahi wongi hadungu wanzani wa yode heli wajo neglige yode mana sisi jo mabeni ya ukaye manyanyasi Turki Salim oimane apuha domoni yambwani iyo Komor ikawo hazalhaniha Mayotte hajahu Mfaransa âge de 11 ans yo ye sharma omji wa Carcassonne daina mzazaha ranguye lundi jusqu'à maintenant katsu julhani hamba jamba ukaya harengwa ni na wanua kwamba gwaiba wangu wenge shababi ngujo shida ya wane na mndu kana utsokubali ya tsure ngwaja sha emrungu juo nguna tsojela ukaya ngena muo haukaya ngabo urasisti harmwe miji ilohule na Marseille ngabo urasisti harmwe miji ilohule na Marseille mrujo utsoparisa wangu baike wazungu kwa tuji wanamru wa mru mrujo utsoparisa wangu wazungu wanoka weimudu wa muwa. Il n'y a pas longtemps, il a 2021 à 2022, mono mrikao hadunga na dene mnamana hahe shababi gosto africain waka wankudu wandiso mdea shi raciste olaka just la resiste hahimia jidefende wa mdungu vala wa mkazononde wa muwa hafu yuwana da mupiangwazi juwangu waonao emijilo hule iyo miji ya kirasiste emijilo andehor ya hunu Marseille wana miji ka walono wazungu wao wao iyo miji ya kirasiste yodi mana juma beni ya ukaya ujone mwanyanyasi wa Turki Salim
ikao weimwana ya zalihani hama yoti hajahu Mfaransa age de 11 ans ya puarmo mji wa domoni ya mbwana katsuoneha rangu yelwe mji lijo hanza haini ujo mwona haujo mrambuwa ya ripar ye nimero ikao rijomba Mwenyezi Mungu wandu wa ripare e ujo mwona ya contacte famille 07 82 92 13 71 07 82 92 13 71 07 82 92 13 71 yo John na shababi wei na contacte mzaza wandu watsoni ya ukayaibotura uonge mrumduhazi wenji walo na 10 na 11 walo hunu Marseille watsongo ulwa wana ohifa washinde maparaha washidaze famiza walo monziani wahuza wei kajashida mzaza yode mana mzazi atowone mwana ya juha ya shemeza haukaya mana baikenge na 50 eka mzaza henge na muo yetso hamba mwana hangu mwana kajaheya na ajinku na ajintiti ngio ya ukaya ngene ajiahe ngujinge wa ufanya hazi ngene ajiahe nge wa ujiruma ngene ajiahe nge wa ujitapilia ngene ajiahe nge wa urenga responsibility sharaidi wazaza kugona muo gwaruonao wana watiti raidi wazazatu go na mu kono kuparjo kubali kanga swa urenga dhamana definitive monsimbili mwana hangu dahi mwana kejaheya ka wenge na 3 ans mwana kejaheya ya ukaya wenge na 15 ans mwana kejaheya ka ya wenge na 10 ans shamana haini wakati mzazi alona mu kana mahamongo miranda mzazaho ya kani mahamongo minane yetso hamba ma fille yetso hamba mon fils yabona rihima 100% mpartage video inu le plus vite possible nyone da mumlo yabo rangalie ye ujona ye shababi woi ye ujona ye shababi woi olewa ya contact numero raito yabo haukaya woi shababi rangolo ndia tsowoneha tso ujua mgwaja le ukaya ngena muo na ngena 19 ans shema mzaza ya hafili ndabo ya joke mwana hekadoroha mwana hekatina wanzani mwana hekatina bahamikao yo heda tsabushia shado dahoni no likoli dodahoni yende yako ani dodahoni yende armaze kuru za conduise dodahoni yende afanye ili namna ya uhura ya permis hai yede mana mzazahe ya jaya shemeza ya paratura muka fanya message yo jomo na recontacte ba wetsi mwana ukoro en plus wetsi mwana ulo Marseille wetsi mwana ulo Paris change malanu kwamba Carcassonne de Lodji ihondi mwana woi ikao yako yenshi daina mzazae mwenye humzaya ndiyo demana juma bana watukufu na mpartage ya ujone shababi woi rangu Carcassonne rangu ye mabavu ya Carcassonne rangu iho Paris nana hunu Marseille ya contacte ye famia hae mzazae ya juwe omalani kaude mwana woi yalio haukaya mwana timpaka ya kanema amishashi gerambi mwana ikao yatsu uyenshi harma lejiji la Marseille la jojo kahunu wanao njingo harma hasara sha have harma mnamjika wa tranquillité kwa Carcassonne e hokautsi wa komori wenji e ujomona ya pale ya numero 4 de la itoya watukufu wa jamali fungarja harma et deuxième message raija jarma deuxième message o wadzadzahat ikao walohunu Marseille ngwafanyao le 18 inshallah la mwezi unu Gomparaoni mwende makewadzima mrivolte wi hasbogo salaikum salam manifeste hau protege owana walu harmantinu watsongo hufa haina usiku watsongo ulana haina usiku gomparaoni hasasongwa shemezao owababa washemezao owababa walu hunu Faransa owazewa walu hunu Faransa wa miharuma ne mafundi mjuhele 18 mkebwa dzima danino wadzaze walo hunu Faransa mwende mashemeze hajiku o wanu watongo kufahena usiku wanjiankili wake tranquili ili wangu wajwa owana wajwa uvuka haukaya nyi uomba owana mwabale usakomori wende waoneze fami shaka mtuomba owana muasisi ya makiesi wana watanu wasisi wajuzi komoda wenda wende wadziwa zilati ndizo ikao ni wadzaze maziomba hau maziomba zimhunrene shahani mdu hazayamana ya mlele hani mdu hazayamana ili maudi ajasitiri mdu zinsidizo ikao mzanzao sha
haini mrika ulo harma andro u amine ke andro haini ngi en danger hosoni mwa owana mruju hahama mruju hahakawa ngamtsongo ujuha moshemeza na hamba jao na nyimba kuma halani yabuwa zaza hatu yebina zaituni mwana mshohangu uloba dzima ni wazazi wa irumbi gwashemezao hajikuu haupara owazeye haupara ewa baba haupara owazazi wende wa manifesti wakewa dzima yele 18 ili wahunda solution owana hatu wavuke owana hatu wabone owana hatu walawe haruma zetu abeka udo walonizo izo ndizo ikao owazazi wa mparaoni na washemeza hajikuu wa baba kamtina zimhafilisha unitsetula ntibe na maele désolé wazee wangu kamtina zimhafilisha uni harumeti inu wazee wangu mlo hunu Faransa so Marseille itsoti deze vendredi mwede mwale maele ya heze maulida neze milazo mwana itsoti deze samedi mwede ze midi mwede mwale le saladi mwale ne nkuhu ni kwaze bahasha izo deze zimhafilisha uni kamna uparo joju wa maona ya ukaya owananyu oulanga ngwanga miao oulanga owana wafupia majuha mahunga fikira hamada inu ile 18 mwenda makawadzima haujuha haushemeza mhunde namna owana wanua sante ya ukwa baba hao kwa sitakoro wa baba hao ngwa tabi hao wazaza hao ngwa tabi hao wanyanya wafu eske yonje mahomrubahi za kiesi la huwa na wadono wanyanya hao baada kwa siswa komona Shamhafili hangarjo monani ni wazemlo hunu Faransa so Marseille usiku jo monani do usiku mweduga muduma le maele wodo usiku jo monani usiku jo monani do wakati wajo kama ulida ya ukumbi hani mridare mejuba ya kenso usoni mide na nzo bahasha mide na nzo ni vumbulo mide na nzo ni para ni kwa bahasha nyezi munapwenesha hadi vanuze ni kubimfanya waudu wana wazala unula wanashura wanaume vanu owafao wanaume shatu wanasho hatu wanji wangamia bahibu wadada mlohunu Faransa haswa Marseille na mjihanyo tipia mhimilie owazaza hatu ile 18 mkazemi haruma yani mkoi kaza mwenda mukele zima bakuli antole mwende mashemezi hajizima wanahanyu waoneokaya waziwa hatu nezefami wasoma bareni ili hawa protege ili hauta solution ili rivukisho wa jina rivukisho wa jawa shaza fikira za hanyu aiba nungabo eba lo kumbi wale wandaho au kumbi wale wa mahame au kumbi wale wandaho wa bambao au kumbi wale wandaho wa hambu au kumbi wale wandaho wa wakaza ze juba wende wakenso mole salini babi wa yuguhomozia babi wa mkaidi vanurjuanzarile izo ndizo mafilisha ni tsuhole bwa baba iza mafilisha ni harumenti ya Faransa haina samedi mwende mwana ngeze bahasha za miji mji kadha ngajo ngamivan mze kadha ngamivan c'est ça ce que vous voulez comme tu penses au wanahanyu comme tu penses au futur comme tu penses au lezi chaizo mfikirio mdoto nda haina samedi bahata gabonji kwa lalikiwa shatifanye ada yakazo haruma yende yakenzi shale mpara ni mjui mplotojo wana wahifadhi kama porjo afila bwa baba mlu Faransa mkatsi mzulu juma utona tsole mupira na damina wazee wadona ngalaungu je mutula mtsovada bu mitsu mtsovada muhafidi hana tsohole na ntibe kam tsu hafidi hano wana hani. Oui, monsieur l'emblément, l'homme fort, l'homme le plus heureux du monde, car il est tranquille dans son foyer, il est tranquille avec sa femme, il est tranquille avec ses enfants. Monsieur l'emblément, monsieur la baba, avec la belle, la charmante, la belle Bella, la maman de bon cœur. Longue vie à vous. Nyezinguna muhifadhini. Dari Johanza wake ababa zinji. Ni Johanza wake la belle Bella zinji. Bowana kwa jajo angamia. On voit comment vous gérez vos enfants, la belle Bella. Couple V. Avec des cœurs magnifiques, bien habillés. Ils ont des ora Johanza. Owadzaze walo Faransa vanu. Nouababa walo Faransa vanu. Wafanye hama monsieur l'emblément. Chaizo Kamtsuju. La belle Bella, elle était à Marseille. Monsieur l'emblément, il était à Marseille. Ils sont déplacés pour
la meilleure vie, pour le meilleure vie, de protéger leurs enfants. Maïchat, c'est pas qu'à Marseille. Éducation, c'est pas qu'à Marseille. Kaïtsukil, il faut déplacer. Comme M. Lemblema. Il a déplacé avec sa femme et sa famille pour bien protéger son foyer et bien éduquer. Isola Johanza. Bahibu wa bebe wa Marseille. Wa bebe mlo Faransa. Zesura zahanyu zoura hara kagani harmazeni kumbi. Zesura zahanyu zoura hara ikangani harmai maulida. Haulinda behasha na makuveti ya nsohole. Je sais que gamjo unideya. Kamna unideya. Haukani tsuatu vadabu. Chaga mjo nebela duambi. Kamtu panso wana. Na mjuhele 18. Rimoneni. Minga mjo kayabo. Gamjo filme. Riwonu wa bebe wenza imani. Wajo ujuha. Wende. Wahimilie hawanilio wana ilo wana wavuke. Waotujo waona. Gajudu wangalia hadito. Bi. Haukabumbela nrabo. Izo manzao. Walaikum salam manziwa. Izo manzao buwa bebe hangu. Izo manzao buwa zewa hangu. Izo manzao buwa mafundi wangu. Izo manzao buwa waze wa manotable wa Marseille. Hau manotable wa Komoro France. Kamtina hata fikra. Ito tinsohole. Na saladi. Na nkuhu. Na ntibeiji. Mketi msinganie. Na behasha. Garanzuri mwone nile 18. Mwone mwanamshu watu zetuni. Hana usiku gushemezo. Gushemezo. Ho wana. Gushemezo ho ulanga. Gumparaoni le 18. Ike hasonsi pia. Rashababi. Ramzaze. Rambaba. Haswa garanzuru wano waziwa hatu. Mke yabo mkozize sheikoza. Samezishenda. Uwazaza hatu wako ushilila. Hawako karma sufransi. Wakatika wana walumbani hao. Wawazaya. Garanzori moneni waziwa hatu. Mwimilio wazaza hatu. Le 18 inshallah. Hawedara manifeste. Owana wao ne ziwatushe. Owana wao ne pourquoi nos parents manifestent. Wajue zabari. Pour leur bien. Chaka mtina tamfikiri yo. Gamjo ukansoma la honi zon fikiri yo. Ebale samedi. Nou njinda ou doa fanyo. Doa joko fanyo shuru. Et va le samedi, Jao, Ndawado, c'est ça ce que vous pensez. Parce que quand vous avez le Mouja Daminani, Mouka Daminani Wakati, Mouja Armazen Tibé, Mouja Tilen Sohole, Mouja Tilili Saladi, de temps en temps. Ya bogani mono ni amjo kam ni wono e motula mtsovadabu e bangu tsongo datake na ngujo hila mjo janle nyimrande chana mshuhuli he hamanda mibaminga mzambo haushemeza hada nzila mzaze munyuza ya mwana gamjo haushemeza na mshemeze banyu yede manara nzore mwone ni bwaze wa hangu mlo hunu Faransa haswa sa Marseille nana nyimlo hopari mji organize haushemeza hajiku mprotejo wana shohatu nwanyanyasi ikawa tungo ufaha ina usiku yede mana wazaza hatu nusu ya hao jamzaza hatu zetuni mwana mshohatu zetuni ikawa wenzaze wa irumbi ikawa ngumparoni ngumparauni renera shemeze hajiku haushemeza ili hauprotejo wana do wana kangwa onao ya ukaya waziwa hatu na baba hatu wa jonsi pia gejo mkinishi haziwa tushe gejo mkinishi hawaelewe Chaka mtina usiku jomo nani do usiku walo kumbi do usiku walo maulida yoti insulte waziwa hangu c'est la vérité comme non palo jona ni de mafundo walo harmantino comme non palo na ni de waziwa walo harmantino zero ngozi nusu wa shughulise na wando wana hao weti mwana watu namu wa hangu bientôt shaizo mahafili habu waziwa hangu wado hukana baraka izo mahafili do tsoda nsohole nanti bena bahasha muhime mdesiga banu hata gawaze ujwa wana ngabo siku wazi wakawana banu magalo wakawana sababu bahasha izo dizo manzao na mjuhe msaidi wazaza kumjia winji maraba menji mama Hadija Bakar wazaza hangu wanasho hangu ikado mlio hapo mnedungao gasina bezo hanyu le 18 inshallah amambo Mwenyezi Mungu wangu minike yabo ka halakal mauti alirihiza ikanga sina mwatayo Mwenyezi Mungu ajalie ho hanza rabbal alamin mjiha winji yana damu ikanganya buga mnidungao rajanja mazi suje za hatu ili hamenda rashemeze le danzi la mzaze ne sheru bishamzaze ne le danzi la mbaba ruono wazo hakonti pia wajia wanza rabbal alamin
bala hanlaka ça va changer quelque chose. Gamjo haruma ze message za hangu. Watukufu ngamjo hosoma ye mzaze yakauyenshi daina ye jeune ya mhulia ye iPhone 13. iPhone 13 voilà ça va 13 na iPhone 14. Voilà juste ça va iPhone 13 na voilà ila iPhone 14. Shamidi na tsuelewa. Ya mhulia ye iPhone 14. Juste ça va 13 ila tsamba na isha yo iPhone 14. Ya mhulia iPhone 14 ikao yamnika siambe suje banu juzi yemzaze yampulia owana ili wende wauwe eshababi uo banda ibidi waonane eshababi kajenda boom kikimaweni ibidi waonane eshababi kajenda hapare shababi eshababi kajajuha hapare shababi ya mjusize kajajuha hamfanye shababi message ya ukaya gamjuhonesa gamjuhu derange eshababi kajajusa nabonga joka shababi bidi ya juse wakati kaonge na ena rango usiku oui bonjour mwana jema wa alaikum salam ma soeur mwana bahati ikaubidi shababi ya juse wakati kawe shababi woi mrikao ya nisoenshi dene mzaza hatuwoi mwana msho hatuwoi gasina ena sharango usiku ya mule iPhone 14 plus haukaya mimi tsamba iPhone 13 latiliwa za sha iPhone yode iPhone ya mwiso yo ya mhulia ikao banda hamnika iPhone 14 kwa jaonana haparaula motu waonane na waka na rendezvous kajenda hampara katsujusa hampulio wanahae wende hodauni hula wakanza wende wamuwe finalement kwa jamparisa omala ni nakazano wa suninda huwa tukufu deja tsede tsirange iPhone mimi 14 usiku wa jana haukaya juzi na hadisi na mine shababi simwambia yanike ye iPhone simwambia yanike iPhone ya rejeze mzaze iPhone no wakati ya shababi yanipara alaikum salam la mahorez wakati ya shababi yanipara dene famia hae wakauneleza kawa jilioda honi ili wajia ulowa ni wana wa mzaze uo simwambia ukaya ibidi wiwe usikwa jana tsede tirenge ila iPhone ya he shababi uo ili rejeze mzaze ye mwanamma wa mzaze haishia borafanye mesaji ya husu ya histori ya hemzazi woine mwaku nasika jafumbwa zina hashindi haelewa ukaya uode mwanamsho hae hanipara habatura munguna ujazehe mwanamsho hanguwe itimambia timweleza ya rense shababi woi timweleza ya lawe shababi woi timweleza ya jirespekte kaja jirespekte haka uyo mangalia yomfazo ngozonsi pia daibo tura munere ye iPhone mimi mwanamma hae amjupare mzazi ni mnike iPhone ni mwambie ukaya ya les tombe ukaya izo hamwambie rangu hali Yemwana maya hakaumweleza baada mzaze kaja kaujia. Sha wakati yo ujua, yemwana maya hakamwambia ukaya hunu kabana shindo shitata ya Marseille. Jibize bubui, vaya majunia, haina vanu jonjia ngojonea, ngojora mula kawe fulani. Yemwana maya hakaudumweleza, bayi hanipara, sibale iPhone tsede timnika. Baada timnika, hapare mwana mshohari. Yemwana mshohari mwambia ukaishia. Banoba hausahu njia, harumwe hadisi. Banoba hausahu jimele, hambanga mjio kaya inua ibu, mtutaha, jode wa uwemana wangu, ruhundwa ni problem hunu hato. Mtutaha, jode wa uwemana wangu, jihamba haulawa ni wana hao, bahari, katuhuta. Alafu ya iPhone taini tulamuhanerea. Ula mzazi hamambie mwana mehokaya, mambie tulamu, yende yambie shababi uo, ya haina mbahindu na paromhulia. Na haina mapesa na paromnika ngamu yanzo pea ngami balanga mwishio haeze ho parleri haba mwambie tulamu yende yambie jeune uo o mahana shida minae haina mbahindu na paromnika ngamu yanzo mumnika mapesa haina usikuraonana mumnika mapesa ndahule nguo mumnika mapesa ndahule makoshi mumnika mapesa haina wakati ni mwana mumnika mapesa gamanzo haina mbahindu na mika ya mrejeze mwana mahe hamambia balamba ukaya yemba hindu wa mnika hingri yela linga hamba mapesa yaunga omenje tunashidani ya wazi ya latif mapesa na mika depuis là jusqu'à maintenant na mule iPhone tunashidani ya wazi idamwambie yende yarengi haina mbahindu na mnika ya mrejeze Mwanadamu ndo yajuka uyeshida ina mzaza haya au mrusheri wahi ni wa mahaminji au kanga mrudini mwambie ni mahabaka jahea na aji
amour n'a pas d'âge. Au kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye mtukufu wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam halola Khadija hahundu Khadija na wana Khadija akamrumduhazi yaboke jangba jeune kajulo la mrumduhazi usilamu ko jaharaza gejo kila jeune wa 20 ans yalole mrulo na 60 ans gejo mkinisha jeune wa 30 ans yalole mrulo na 70 ans umuhimu wa nzane umuhimu wa respecteane usilamu ko jaharaza shaharuma mastehi haruma respect mzaze ulona mwana wangu maduhazi yo ujistehi horenga mwana wa heban mwana banihe mwana hai haruma ubinadamu na mastehi mzaze ulona mwana hauya zayawana yeki urisa horenga mwana ya joshida ya mzae ya mrede mrumme yoyo urisa cho silam ko jarharaziza wala mruna tombe amoureux d'une manière ya mkowa zima shati materialiste haudo habaga muhuniko mapesa ne unanze gamuhuniko mapesa ne unanze gamuhuniko mapesa nini fanyize bezo zangu au silamu uharaza zina uharaza relation fantôme gerambe hondu gaspie shababi emzadze we habangwanzo haina mbahindu ya parowinika ya shababi we ya shababi kana ushida yani c'est impossible kana ushida haukaya we famia he shababi we usiku na henda wanambia ukaya butira yo umagalia yo umnika tout ce qu'il faut yo mfanya haina mbarongo yedo kumbaza yedo kumuhulia zerogoza yedo kumagalia hata yo jo umnika mapesa habesha mzazahe komoro shababi habesha mzazahe komoro yawe manyanyasi afanya nayo hapo mwa haukaya we mndu wa wagate wa asume wabaki wa tu hata mapesa wa nikwata iPhone 14 ikaubidi uresante anibaike kutsumanza sha respecte parole para boya hupara justa ureponde uhunde makalima umambie sha kutsujusa boya hupara justa utsahe d'une manière ya shida ujivure watina ujivura deselku ujivure bari hunikiwa iPhone ngojivura uji ekarte ça veut dire quoi ya latif uwetsi ubinadamu yeshababi hapama shaga mambo mzaze woyi yengo hoti ya ukaya bomwana mshohangu mzazangu haukaba désolé ni wazaze ndo no Marseille désolé bwazaza hangu haruma 100% 5% wadwa ko kubali ukao wazaze c'est la vérité haruma 100% ya ho wazaze lo no Marseille hasosa da no France 5% wadwa ko kubali ka mruhamba mzaze shawonti pia otuhamba ukaya uhamba Henry uhamba kwezi yeje olihamba mbona uhamba yeje yelatif boma kwezi uhamba mama kamjumwambia ni mna histoire wakatema jazamzamu ya jahu ndo jaka ujaji wa rengi kabo mzaziani paramba nguju ya rengi yoni para frere na muhuwa maturamu na ibu ya haja habalane mwana hahe wawaswili obonti wanipara tsende sibale majitsende hambie mwana hahe bu mwana ha laulia furaru wa hangu ye mwana hahe wo mhu wangu ngena uranda wa pale mruja ukajweni hakana pale mtujo shangaya gabwana shongo alona mabale shagena urande wa pale hambia mama tadikwata dike c'est ton frère ndazamba oui hamba mama tu abuses c'est pas normal tu rames. Il est mon petit frère. Pourquoi tu wambukari moi frère wa unabutura muhimu na shwangu? Hata mimi wanazola bano maseki hatuambia mzazi direct ba mama tu abuses. Hai c'est il est pas ton frère, il est ton fils. Il est ton fils. Mimi mwana hu mimi huwahe. Na ungu na mbukaya tura mu frère wa ça tu abuses maman. Wala mzazi ajonela nai. Wala mzazi ani ajisante mal à l'aise. Wazazi watu wengi wo accepte kasiwana wazaze wenji wo kwanza kasiwana wo hanza besera mbeshene kina paro jokiri yenganzo mri ya Zulu do ujona ngabeni hamzazai na mtoni swani hanyu bazaza hangu ganzo mri ya la hitima ya baleshenda wanzo ya kume do ujona ngabeni hamzazai jamais mrugu jorenga mwanashe wahi
Chamgara ngibani hamzaza hizola. Désolé mnakalmao parce que ça va vexer beaucoup de mamans. Chana mkera de nyoazaza hapo. Mlo hunu marse da wenji ni tunabaga na 45 ans. Na nyigani na wanaolo na 37 ans. Yo joki. Ni tunabaga na 30 ans na nyigani na wanaolo na 35 ans. Yala tuf. Na mdokubali wa uzazi baide jotsonga mke haruma respect. Na mdokubali wa uzazi baide jotsonga mrespektewa. Na mdokubali wa uzazi baide jotsonga maudonziani nti hudrage. Yekaga midem na onziani gamajo je hambutulo hambaji hamba kwezi. Gejoni bloke kaka nju hambi yekanga mhanzo. Shanga liya mzazi kwezi bahe olio hamba mbona yeje yodo wenje. Kwezi yeje hai ye kwezi na yeje hunda kwezi mwaba mbona. Shakwezi yeje gawe mnono valangu anzo ya esquive ye kwezi. Yeba hibanganyi na makenza. Nywazaza kuganyi na 18 na 20 ans. Yala tuf. Comme kara de ganzo dom respecte no mabangoni. Ganzo dom nikani master no mabangoni. Sanyi wazaza wanyu de mtsongo upuse o wana wajuhemu wajua mdrageni. Ya ukaya mwanangu niko master. Mwanangu ngu huste. Shakututsa ukubalika we mzazi. Ya bonga mjwabe okebo sheri. Hey, oke sheri. Kama nzodo mpara ni sheri. Kama kara dondo ukana baraka. Wazaza kurumanzaone. Gumnyezi nga jumhatini na muhata hale insha Allah. Mwado kubali bamtiti hufa muhufa. Soti pia ni mluge na kenza. Soti pia ni mluge na kenza. Hadi kubali. Ula mzazi hambangu anzo ezingu zaha hepea. Ranguye ena ya luda ene shababi. Ngwanzo shababi yende ya vrejeze ezingu zaha hepea. Na izo kweli haka mgaspie. Haka hui abu ibtisamu. Salamu. Haka mgaspie. Haka umnika mapesele ya mzaza hai. Hambangu ya anzo. Eske buwazaza hangu c'est normal? Eske buwazaza hangu c'est normal? Au lieu ya ukansi mwana mahe hamambi ya ukaya mbangu ngo abuse. Wambara ngo usiku waenshida wenaye. Uloda wenaye ya hurejeze. Era linga. Subutu wambe somu. Ola mzaza mba sina ushida nijuwe mapesa. Chaya umenji swafu. Alafubu mzaza hakumkana baraka. Gohontsukaya yeshababi wo banda ha ye iPhone 14. Juzi sabatla zisha iPhone 14. Yoye da hali. Ya hurejeza. E mapesa yao. Bumzaza haka. Gohonsi ya ukaya wongu joshina. Ya hurejeze mapesa. Wakaudo mangalia. Impossible kana ushina. Haungu wanzo mrende esclave. Huambie mwana maho ya ukaya na mitika wishia ya ukaya. E kaka jarejeze zindu na mrejeza pia. Wallahi na Mwenyezi Mungu tunaomba nafasi wanangu kwa jo mkoleji ya Latif. Ye kaka jamrejeza. Ezingu ya mhuliara nguga sina mwaha. Ya komnika. Ya komwerea. Ya komtamania. Owanahahe kwa jo mkoleji. Lwede le kalima ya lamba. Banda deja. Sari veha. Ye iPhone 14. Ikao iyo ndio ya mulia na sisi likaudo hamba ila iPhone 13 na yu iPhone 14 ndio ya mulia tibali ya wa usiku wajana tirejeza mwanamme wa hemzazi wode mwanamme haikao gaja kaujibiwa baada akaone mwanamshwahe izo yakaufanya daine shababi woi hakamkoseye mwanamshwahe gaja kauelewa hakamkoseye mwanamshwahe gaja kauishia zimpuse waye hafanya mafiti yende hata waye uondo na mwere iPhone ya banere imzaza mwambia ngwanzo zingu za hizo ntipia wajaza eske c'est normal eske shababi wangu joshida ukana ushida ya juhuli ya tahiru ushababi ya janumeni utona tanogozahe yakayale wa yakaugate wanideme wanuka mna ushida ni wanashwa hatu mademi mama maritsaha hauratsaha na mahaba shaduka ya mduru fornise ulisa mwanamshe hufurnise mwanamme ulisa mwanamshe hufanya shiruahi makado mwanamshe hufanya mrumahi makado shamrumshe kadu gaspie mrumme ya wana mionji bwana nguru menyelio ngamridi nzambi haina mwanamshe hau hawara ugaspie mwanamme local bush mwanamme kadu gaspie lo mapesa mwanamme de mwenye geste mahemrumshe hafanya geste usomola mrumahi shamjihansa ukaya ngamto wao ninja jokubale mrumshe hangu ya doni angalia ya doni gaspie jamais nifanye mnakado ntamani ulambahi ngufanye plaisir a ton mari
da mule mnasili mule mnajini olewa mule wana slip chérie. Bon, je t'ai fait un cadeau surprise mon bébé. Bon, vraiment, ça va vraiment faire coller le sentiment. Ça va vraiment faire coller l'amour. Oui, papa, mon frère. Oui, c'est ça. Chamdoumi a dit Hansi Okaya, Nsinaudi, Sanangadi, Nihuli, Nifanyeja, Lohamba, Kalibosh, à la fin, nous avons dit Zahang. Nimtsouta, Nimlona ze 15 ans. Nimlona ze 15 ans. Wazaza Mlona ze âge de 15 ans. Keja paro njeza, keja paro jorunguzi. Na mjiste hiwado hukana baraka. Na mjiste hiwado hukana baraka. Wa mnyezi Mungu ya juu jailia ya msitirini. Mkubaliwa uzaze, baga mtsongo ujinika, ga mtsongo ubua, d'une manière ya hanza rijeli mtaheni, baada kamtsukubali uzaze. Kabati mzaze ujono nonza nambi mwanangu tuila, mnusubuti na bega mumdalage, c'est impossible. Kabati mzaze ujono nonza ni, mwanamma hangu, tuila munambi kama mumdalage, no. Walewa, haibo tuila je, na bala wala deja, wana hengo wanru mazaze, wana hengo wanru mababa, wala bo tuila je, wala ila ni manela, ukavantiga muhanzo, nguna mpone shahara. Omdulenga mdubani hamzaza hai. Na singa mzokaya mahaba kajahia na aji. Ngarizijua o, yo ujua mkinishia. Shaga abuzeo, iyo demana mtsongo upo waze mahali. Iyo demana mtsongo urengo waze mapesa. Iyo demana mtsongo urengo waze mahali. Ya bole otijo honde ufanya baba la facture. La ukai shababu ya hone mapesa pia mwele. Sinyangu. Nyezi muna pone shari. Na rikarma sita arabende mane ema zababi wajanyumeni walojuma utaho wazaze. Owazaza ngo facile yode hedi warenga uzefikira ngo facile na bonga nyina wana bidiru walole ganyina wana bidiru walole kamtsu hanza lolo wana hamshaga mazochoro mlolo nguna ponesha rushanyo mrugo nzomo to ya mlole ya za ya hundro wana gama nzomru jalole wandu kwa tuzaya bonyi mlole nyesi muna ponesha mrugo nzo ya lole jeune hamanda how mwana shwa wafanye fond de famille gamanzo jeri mlole ninyi wazazi yele tuf wana hanyo ndi wali mabundi gamanzo wana hanyo ndi warengwa ni masera ya lumanga gamanzo wana hanyo ndi warengwa ni magaga shabo mimi na bidindo le mwana ke jamerite ulole mwana hangu ni jeni ulole wewe ngunanponesha au kanga wanadamu wazulu wali Ufaransa bana ye objectif ya hao de wazaza au kawajoku wazaze ngwa debloqueo. Nyezi Mungu namnika ni sitara bwazaza hangu yonsuma kerespe haukaya sitara muhimu woyi hende hajipata aibu banda endare nge shagabi soi hapuwa wana wadi wa muwe sibale iPhone 14 sirejeza finalma ngwanzo haina mbahindu ya paruhuli ya shababi woyi ya shababi ya mrejeze haini mbahindu ya paruhuli ya shababi woyi shababi ya mrejeze gari amino ke shababi kana ushida ya rejeze mapesa ya yonsi pea kana ushida ukaya inzaze hamgate shahamwambia ombie mwana mahe ya ukaya yekaka jarejeza wi Ahmed Munisa alaykum salam wana hangu gwa joumuwa gamunele kanimalo kaka jarejeza zindu na mrejeza pia wana hangu gwa joumuwa ya latif subhanallah gebidio ya rejeze pia haina mbaru na mhulia ya iPhone hureje iPhone ya 1304 c'est bon. C'est bon. Cha usigiri paso gwanzo muwe. Usigiri paso kama kajakubali maonana. Usigiri paske humpara kajajus. Chana zimhundra ni mazababi mabaleze rombi. Majama gamtutsa hima bani hanyu. Majama gamtutsa wandu wa mstahikin. Shaka mazumlonge mabani wa zaza hanyu. Urisa. Mazababi mlongu. Namzie ba urisa. Manadamu do ya bidia excite. Haaji ya mzaza mdu. Mula tuna kawima mahangu. Wei hajoshi danzai. Izo kamtuzi pense. Shawende ufinyule manyo ngote ngo love da wana mruika joshi da huzai. Harumambio ni wazazi. Na mlila nsilolo wana hanyu. Mleti uhoji uhanza mlile mema tonini. Hauka unjo wazazi izo dezufikira mlonizo. Gamanzwe majori ni wana hanyu dejango wandu mara. Wana hanyu dejango wanao regle. Wana hanyu dejango wandu washe. Na mbule waluloni mazababi. Shaka ninafikiranza wajubidwa lolo wananyo danzo mkeda ninao Yesu munapone shari Vahema kaliboshi ndizo wakubali ndado dungu wazazi oli ya urongo wanao wananyo arende kongo wandu washe
Bano haina maana ulona 9 ans. Uono regli woyo miti wangu joka mzero. Haini ulona 9 ans uono regli yungu joka mzero. Wenge mlumshe. Gera mbia satimizi âge. Ulona 25 ans, ulona 20 ans, ulona shangu mduge na mwanange na 20 ans, mduge na mwanange na 25 ans. Gotsogo na ukaya vale mwanaka jastahiki ya kane mlume, shi astahiki ndawe. Nguna pwene shahara. Nguna pwene shahara. Waki wana umazababi waki madeside. Na rentu wazazi wanu. Harumaze kuweza hao. Nuandwa uma hao. Owalo watsuba. Watsahi wababa wa walole. Na mtsahi wababa mabani anyu wa mlole. Mbulesi majoni. Tsahi wa warujuza da sina. Yabon tuka huje mesajini. Nu mesaj vize ya himzaze woyi. Wahi iPhone. Ya renti ba ulisa. Ya tabe gutsahi zinduza zontipi. Ya ngujoshida unike zonda. Kana ushida hunike. Uka uhansi kemo kwa ngujoshida bakide na we juskaka. Ukaujwa kana ngugo mdebloka ya ngujo guransi. Ukaujwa kana ngugo mniko ngujo wabandone un jour. Nguhonti kaya uonge dena wakati na moto hebavone. Finalement ngwanzo msesese. Renge iPhone parce que yode ya fadi. Renge iPhone ya. Utijua bena haina mbaru na mhudi ya naniki. Haina mapisa na parom nika naniki. Bata mzazati mbesha mapisa naniki. Yala tuif. Nyezi muna ponesha. Rishana de mwamanda wanu. Watu kufu gado harma et troisième sujet. Troisième sujet, inu ya usikitif. Akabwa zaza hangu gani haruma hatar. Mwenyezi Mungu mhifadhini insha Allah. Hizi baraka za Mungu na mtume. Hizi baraka za malaika. Watukufu waimzaze ulohuno Marseille. Yaza wanawane wararu wanawashe. Bande wararu walu wanawashe. Yemhuwahe owanahahe gaza wanaume waruvu. Owanahe wahemhuwahe wadungu nziambi. Yaboti mpaka reprezize gamjuao yenzia ya huwa na watsongo wa Faransa bana. Ola manyanya ya zawa na washe zomtabisha. Zomtushe. Banda wala wadungu nziambi. Baheola mzaze wa huwa naume yemhu. Nguambo haribala emanashi wahe ngumtsesho bado wanahe wadungu nziambi. Wewe mzazi hamanda we ulona wanawatimizi wa hili wenda wararu wadunga nziambi. Warambwa ke mzima hanjia. Pourquoi watuhama wabalewa sawa wavukisha. Shawakanti. Wajuha warende haandui hosome mwanyanyuho. Baanda vreme mwanyanyuho. Yo ujwa uhambia. Haka hukoseye, rongo wana uhame, la wahumraniho, bo wana nguangamiyao, wana hutala wadungu umodola na rofanye malalao. Finalma haka udoha baharie manashewahe, ulazawa na washe, valangu mteshe yogu mkaliyo. Hamambie manashohe ya ukaya, ngungu johonesa bo wana haho wana washe wao, kuna wahunratamana, kuna waona. Waalaikumsalam mama Azadi. Kuna waona, kuna wahunra maana, yode heli ambie mwanyanya. Yede mfuruziza helila. Mwanyanya hamambia ukaya, eba mitirende. Godongo katsuoni vumbanaji. Godongo katsuoni kalia. Esa jirihin. Ola mzazi ola hafanya msafara, hende haripemba. Hafanya msafara siji Dar es Salaam, hende habaki ula harejei. Haambia mru, ya mru wamambia haambia mru kaya, himajo uone bewa na hewa la wanawashe, kabati hata mzima ujoba kuda honi hula. Ya mzaze ula bande hende hula Pemba, hau hende Dar es Salaam, halawaba la hendo hahema nyanya, haka umtuna na umdea. Hashida na dene manashwa hula bala hata, hambakansi ujilinde. Kawajabila mempa 2 semaines, owanahe wajuha wa yewa, owara. Ya bakide mna mwanamme wanawashe kwa toda honi actuellement engwa ondaho uzembio zao waenda pia ngwarejei hula hemzaze yemu yakaufanye masahiri kwa tuhendo hamzaza hao gwaondo wala laimu pia wakati ye gwarepilionda doi mzazi ya zao wanaume ihondi ho wana waenda waturuku mzaza hao oui bonjour tipita mwe le grand journaliste waturuku mzaza hao wala wana waransi mzaze hao waruha wende zao mzaze katuwa jamba habari yantukangwa Marseille vanu sha
Mahala nuwarejeyo ngwarejeyo wahola mzaze nabo wana waka yabo wa usiku ye mzaze ulaja yabo yakaumana ni mwanyanya yakaumde dobe wana wao kuna wahungamana na ho wana abasa ngwaenda hodaoni iho okadoni mzaze ola ikao yenda Pemba yenda yafanya masahiri yamenyele mzaze o wana ya msambazi o wana sevre o wana wararu wa juha wa yeuha kwa ti hodahoni ala tu yendu zamru do urendo ho andui ye familia mdu de irendo handu yamdu hufanya masahiri ilo wana hemanyani huwa na washe wakesa wanu wanaho wakonsobo nzohuza izo dizo mwanao nyezi munapone shari nyezi mgarniki khatima njema uboro hombi kumgwajali wanashiwala baada huza wanaume warufu wanawashiwala do wakaubidi wakiwanaha hotena shawandi wafanya dunmanieri ya walatiza mzaza hao bombodli walatiza mzaza hao ya Latif nyezi munaniki khatima njema nyezi mgarniki musomema ya mzazi hamando yi baada wemru wa masahiri zabandu tufanya masahiri wanaha wazia huza ndugu munyangu ziye masahiri wanaha wazia fanya masahiri wakaufanya watoto wao wakaoda honi hao waranti mzaza hao wanaha wala wehonziani huzomse ndugu yonyangu shauhundu wode ufanya masahiri ili jo menyele manyanyuho wana ilo wana walaoda honi wende zao dizo wana walaoda honi wende zao kutushida wafanya masahiri wana hao walawa mahala ni wakantu yo wahuza kutushida wafanya masahiri wana hao wanaume wakatranquili kutushida wafanya masahiri wana hao wanaume wafanya d'une manière hani mgahunga permis yae kutushida wafanya masahiri wana hao wanaume wala wabala wakatoa ili wafanya hazaku binadamu kutushida wafanya masahiri yao shauhundu namna ya udeplase wende hata tijide salama tiji Pemba wende ufanye masahili jo menyele mzaze ilo wanahahe wa mtawe ya tuwahundamana yoro hombindai yabo wawe ngojiviwa wanahaho wakensi yabo sha nyezi munajali watiundwa ni ajali insha Allah nyezi mwavukishwa naho wanaume haukaya rohombikeza ya lulu gonsi haukaya ngomenyele mwanyanyuho wanahe wajuhe watawe wanahe wabambaye finalement wana wao kwatsura jo hamzaza shangware jo harmo yandi ngware jo somo yandi wa mzaza hao kadeja wenga yandi urende ha enemy urende ha manene mwapeu haukaya huzamba wa uzunongo na ukaya ngujo kansia hone ila tungo kansoni kalia le ponza zingara hariye manyanya ngudongo kansie mkalia ngudongo kansie mvumba nayi bahiye hakaonda yafanye zindu ya menyele baho wanahi wanawashe wajuhi wa yeuhe baho wana wajuha wa yeuha izokweli shibanda wa yeuha ikabidi wanajuha mzaza hao wakati walione mzaza hao shakwa choduha mzaze ngwanandao ula mzaze enemy waikao yakawa bamba za mzaza hao wamru ikao hambaga una mgangi muhani ufanywe masahiri zabande mgangi yatufanya masahiro wanahanyu wazia zabande mzaza watufanya masahiro wanahaho wala waharmwe ajalila zabande masahiri wayafanye wana wao utufanye wana hao wahunga hazi wafanya zabande masahiri wafanye wana wao utufanye wana hao wakato nyezi munaniki hatima njema za hizi fami fantomu watsubake urindana nai gasimanga uli ya ukakonyo nzima ribaharane ranzane haini mguhimo ya enge manyanya ya menyele manyanya ya himile manyanya ha masahiri na rongombi ya Latif subhanallah kaitsi hunumanga kaitsi komori ya ulo hunumanga ngujoka komori ya investise ya diandise unda uwalo hula wajuhe hashari na rohombi wakijumo vya masahiri waangamize wenyize nyumba waangamize wenyize proje waangamize walo manga kitsina do walo komori kitsina do walo hunumanga kabati hata mba santimetro kayonsi ebanu gamdiwaza umfu wa mwanadamu hewe garjo wasuli hekao zambili wao garjo wasuli harmaze nyumba samivu zanzahidza na ikristo insha Allah owaidu ajuenda wapakseze punkase shahina manada mwema woka na ukaharuma tabu shangujo kaharuma nyumba élargie avec des lumières insha Allah mwenyezi Mungu arijali asonsipia kamgwa benze ya Latif mwenyezi Mungu narisami mwenyezi Mungu anike musomema Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike wazazi wanu hitsi zero hombi ya Latif
Maana wana wararu huwamenyeza esprit, huwabambaza mzaza hao. Hasibabu bahari huza ya madume wajua wadungu mwendo mwingi. Kutufanya masahiri warejozo wana wakatarankili. Wabakoda honi. Shagula hunge ufanya masahiri umenyelo wa hewanyanyo. Habo tuira nguambwe hadisi yoshe mzazo woyo ishia. Wo, kana huba nafasi gujo nifanya. Kana ushita nifanya hata. Ujo shita ntushe Mwenyezi Mungu si mwanadamu. Si mwanadamu. Mwanadamu mafiti. Gena ndogo hindu. Mwenyezi Mungu waeche. Watukufu. Sengo kasinyangu. Wangu wa miliana haruhombi. Zinrangu haninga wanefikira ukaya wanahungwa jo hutlawa gamjuhonesa. Humabiazo live hajishilia. Wauzinongo na ukaufanya msafara ulatema pesa na udeplase. Kuja deplase udafanya namna. Uwanahaho wakabie protege. Uwanahaho wala wamonziani. Uwanahaho wafanya hazilo na mradi. Uwanahaho wala warmadange. Shauka honda wafanya masahili. Ujo umenyele wanahema nyanyo. Bani mzadzwe kakana hatambairombi. Hatambairombi tsukayonsi. Kutina hatamba hikma. Kutsusanteshe ikoza sa mezisheda. Wou deplase au Marseille hata wende. Wende Pemba. Enda fanyiwa naho dalao da hungale dhabila ugangilo. Enda fanyiwa naho masahiri no naho walawe harma enziambi. Shagudo fanyi masahiri wangamize umenyele ole walahe wale trankeli. Suandu jokai mwana zalaban. Rekange mwema. Reka fanyo masahiri. Reka kaja fanyo masahiri. Shaye yensinu uyo. Yotsudanganyo wanazespa. Nabitina ngodo waenjeze. Nigangi. Yensinu uyo. Yotsumenyo wanazespa. Iniko wana liberté totale. Haini mwana yafanyizwe kaudi yanzao. Alafu ngodo waenjeze masahiri. Mzazi wapewa malawe. Kutina hata roho. Kutina hata imani. Shefikira ya hudu ureda wanahe manyanyu. Wede manyanyu mbebe mzima mzazi mzima. Manashe wao. Ya Latif. Mwenyezi Mungu anike khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike msoma ya Rabbi. Mwenyezi Mungu arjane jukana hilo duniani. Mwenyezi Mungu arengeze zesprit za huwa zaza hatu walona zero ngombi harmonsinu. Mwenyezi Mungu yajalie mke ma vigilante ya ukaya wina mreda naye. Mwenyezi Mungu kana ukara vinami ya Rabbi ibanu rikenda husikomori masahili hunumanga masahili gwanzo ufanye ba projet wangamiziwa wandisamba nyumba hutunwa mirdo berla kutujwa uitimizi kutujwa usiha mawadeshi wina jana nigangi hulana huni ya Rabbi ibanu rikenda hu maskini watso ujua hivyo rjuka mweda. Kabati enda kaburi ni areje ya mbaizo yaona. Gasi hunu ngoni wono gamuono. Gasi harmaze shuhuli. Gasi harmaze darasa. Gasi harmaze mabusi. Yeo hamba ni hongo juka ukada wena do ya Rabbi. Tu vas être avec qui en bas? Là maintenant on se voit. Vous êtes là et je suis là. Garangadiana. Gamniwana, garjuna na monziani, harme mabangu, yehunu ikao yofaruli, sonsi pea haini mria waswili uhakini, yengu joka ukada wena andobu mwanadamu, wede wahimisi wa homdu mzima, waweche, haruma nyunda, samivu, ya itiso, kutuona mana, kutuona mjomba, kutuona fulani, kutuona manzani. Ujukamba ya Rabbi. Njaka ujua kazinde joka ujazeni hunrega manjo samaha. Gejoka uka trop tard. Il faut me lui demander avant qu'il soit trop tard. Il faut me lui une solution avant qu'il soit trop tard. Depuis que Allah a pris ton âme, toutes les portes sont fermées. Les portes du malheur ou les portes du bonheur. Ya Latif. Yezimunane khatima njema. Watukufu.
Je donne le numéro. Munde makalima. Mzazi wa yafanyiwa. Mzazi wa ndumamba. Mzazi wa ndumrenda. Sikailienda ya butu avant qu'il soit trop tard. Sikailienda ya tsasoliso avant qu'il soit trop tard. Raho wana wanu jala tazeka setipia. Shagwanzu ya rungu wana wahi mwanyanya. Ya rende wahahe. Hawataliza mzaza hao. Hanyigangi. Katwede ya butu wanahahe. Wanahahe walo mwenziani. Watsoda honi. Walo hama hazi ikao ya riski. Ikao wangu watungo ulowa. Shahende hafanya masahili na nyigangi. Halatize mwanyanya. Owana wajuhoda honi wede zao. Ni mana wangu wambenda yenda bukazi to hanyanyahe. Hambangu jomonesa. Hambaga mjohonesa. Owana hao kwa na hubakia. Kuna hunga mana wana wao. Hende hardi hazinongoni ya mdu hamambia zo mdu. Hardi hende. Dar Salama hambangu da hule zindu. Na Pemba na walaka unafanyigangi. Hula wa Dar Salama yaje. Hende hoda honi hulahe mwanyanya. Wede wa shida na wamana. Finalement, abaga mjohones. Kawajavila même pas 2 semaines. Owana wa ruhuda honi wendeza. Ya Latif. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Watukufu njuhanza wake wazazi yao. Njuhanza nyu wazazi kogani yao la plupart ya hali. Haina mzazi mwanza yurumbi. Na mzazi mwanza usante ikuza shamwana. Waparu wa hundu makalima ya uyamba. Pour que ça change. Ili mzazi ya sante ukaya ngudulu mwana. Ulu ya wambabi wanahi wala umunziani hedi hangamiza wana wa mrajina. Ya Rabbi. Eri kenda huu ya Latif. Mwenyezi Mungu narniki khatima. Alaikum salam Asia. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. Mwenyezi Mungu narniki mwisho mwema. Mwenyezi Mungu arjende joka na heri hundunia ni ya Latif. Humrujuha hashari na rohombi ya jideplase hunu Faransa yende hata ani baina al-mashriq wal-maghrib ya Afrika yende afanye masahir na ya jaunese mwanyanya ya mnatizo wana ya mmenyolo mwamala wana wajuhe wabambaye wajuhe wala udahoni wendezao wakikwa tundu mzaza hao wakikwa rejoda honi hao shangwa rejoyo hula hayandi wa mzaza hao ya Latif. (07 48 45 19 33. Gamfika ukambe se sujet inu kaitu tusho wazazi. Wazazi walo ya bukasu watusha. Haukaya wansi pia hanimuge na telefone. Ole ya upara wadone fikra. Warongoze mzaze woyi. Waonese irumbi. Kazi tuwa interese wapara. Mwenyezi Mungu narnike sita. Mwenyezi Mungu yarjende wazazi wajukana irumbi. Mwenyezi Mungu arjali yeze tabu zinu zila umalaoni haru. Hani mriale ukaya famia mru. Muna tutsohima haurenda nayi imanyanya. Haurenda nayi famia hai. Hanyi gangi na masahiri. Nangungu ikao katina tamradi hon dunia. Shango juhenda wahimiswa hondu mzima ubangu ni kiyama. Hasibabu nyigangi na masahiri. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema tukufu. Hauzia kabati uparo. Aukaya jopara. Maman hangu ikao yo para ban l'habitude. Elle est pas là. Lomba Mwenyezi Mungu ukaya nywaza zako mlo yao maishia. Mwenyezi Mungu namnikeni imani. Ya jandi hani mlu ikao ngena rohombi ne mwanyanya. Umano daini mwanyanya. Wailiwane le plus vite possible. Au lieu ya ukansi. Yido hamba ukaya nga mumlindo yafe. Genende homadzioni hao utwangani. Uomru ya tsumona. Harumaraha na nashari mruna tsemone. Wakati kao sonsi pia kabatsi ujuo, kabatsi urambuo, umala ni kao liajuka uhisizia. Mwenyezi Mungu narijani joka na heri inshallah. Mwenyezi Mungu aritoze fikirambi. Mwenyezi Mungu aripuone zehen. Yaritone zehen zilo moroni haka. Mwenyezi Mungu yatowe zirankunimbi zilo moroni haka. Mwenyezi Mungu ajande haina mwaneda mwitsoka yonzi. Dona problem de na mwanyanya ya msami wa samihilane. Wangodo joka ya rankuni tsihingu. Nyigangi tsihingu. Masahiri tsihingu.
tampaka ya watukufu. Narombo Mwenyezi Mungu insha Allah ile 18 likewa zima haruma manifestation juko fanyisha rawa baba rawa zazi la mazababi kamwa wenze ili rondo solution Mwenyezi Mungu yalikubali zikao lanzao haso pia atampaka yabo. Bon, longue vie à vous nos mamas du cœur. Garmanzao ni hasibabu ya Mwenyezi Mungu Jabbar.